Zato što je jedan od najstarijih univerziteta u Evropi i zato što prvenstveno meni je bilo bitno da nađem kako je kotiran među drugim evropskim univerzitetima i da ima tu praksu koja je meni jako bitna. Odabrala sam univerzitet u Padovi zato što je pre svega bio odličan nastavak mojih osnovnih studija, a zatim i zato što je jedan od najbolje rangiranih u Italiji i takođe jedan od najstarijih zato što ove godine puni 800 godina. Studentski život, pa ima svega. Ima od žurki do non-stop učenja, do putovanja, što po Italiji, što po drugim zemljama oko Italije. Kad nađete dobru ekipu, onda to bude sve lagano. I to učenje, i ta birokratija, i te žurke. Posle, baš se uklopi u pravi taj studentski život. Studentski život u Padovi je prelep, zato što je Padova relativno mladi grad, znači ima baš puno studenta, vrlo malo je, da kažemo, starijih ljudi, a što se tiče slobodnog vremena, uglavnom sa društvom, po kafićima ili se odlučimo da negde putujemo. Najbolje kod studiranja u Italiji je hrana, naravno, a drugo, mogućnost putovanja, zato što su relativno svi gradovi blizu, svakog vikenda može negde da se putuje, može dosta toga da se vidi